Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kum shibenta ban pensutho iki patba halor ka kamram banjit iki nang mikmat kibadan ke jingkit clear nak benta ka bahak kamiat jong ki patba nong shong ka Awakening India Movement Shillong chapter haka khat sautrik Kuala Lingkot arajar arpulai kala khot badwer iki patba bakin jit iki noyalam om da kinong lilam ha ka election syaka yin darba thawan ka ban salong shen haus nam arajar arpulai ha ka jingelang patba ka long ha parking lot mat pran ki noyalam jong ki kenhon per ki balai shimata kini kisngi kila pensau thu sipat ba ya ka jing kentang jong ka kamram jong unong mikmat ubolong syakri om ukanra jong ki pat ba ka jing temu jong ka Awakening India Movement haba pelong ya kini ka jilang kalong ru pan pensau thu iki pat ba bakim dai setia ban gop ha ki sebai rupa bala thong de ki noya khun election henrai ki pat ba hi ki de ban long ka nuksa ban rat ding khong ya ka bam sap ka bampong bat banwan ra ya ka jing sensar ka bakhuat hakene ka jela mekhalia khnang bakalawe jeng ki pateng ki bansawan kan long ka basngan henry menjadikan hal bayagay bakakan sarkar ka sistem sisa banyokam yaki dikon sama juni henry ya keren ka sarkar bakakan ra ya polisi ka pelengkam na mendak hina sama nani bawan ra ya bahak kapang na mendak hina don sab makidar ka sab kapang henry ka tijo ki gamdan habang ay keren baki ala syong apo kecamba jong ki minister buat chief minister habang ay keren baki ke klinik ka ko kadba ka pedang garan kerja nadu arhajar ka kedai ngalay keren bol CM ubat tema kaji kula ju ko hot kat berapa hajar election ngampang sin haban jan haban pran haban bangsin haban jan hani haban pran bakadu ngayeng hapo kemat sekretariat marwai kum kadak ngayang pos kepiat pasya ay kasokar bah kami ay na mentajud di kun samla hapai dai bat kajingdon jong ki MLA hapo assembly ngasno ban so le ran man da ya tho rumah ya MLA kasi kita ada live pun reumut ki MLA karo bidan ar sawut hakanu berkom bagi MLA juga gila bertawai jisa dia MLA kasih gila dia berlak dia bertawai ke ai berpikirkan nama lain dia lah afsal la dia bersinai ai ba kaba long kata ka polisi kaba jahat kata ka percentage tu kasih bagi garu hendai jadi hijau ni aku bohong boh hakim dia bah Bakal pun musa dalam pada orang hari tertanya yang sesuatu tak mulai dalam bah. Emily kasih kita mulai berdiri di garu dengan afsal. Can you mulai berdiri you afsalnya? Aku berbat. Mulai berdiri afsal dah kau biar you tip pray. Uang bah dan mulai berdiri. Hak bayi bagi bodoh dia tu. Kadang slap ipor dia ibar jalan Meghalaya, kamap Meghalaya. Kapag mensuah kapor kadang di school kamap kadang biang handai dah lapai ya kamap Meghalaya mentang itu malah sulit kenai kadang red kamap Meghalaya hakipor di thok mengi mensuah kamap Meghalaya kadang sus handai mentang dah thok kamap Meghalaya labaklah ngatarai dia thok mengi kamap mensuah kadang lak benthok handai benthok kamap mentang dah bija kamap balai upur usaha menang red Kama bagi yo ya kini ngau ai lun ki bang tip ai mo ya yang covid hado reu pupla kependut hado reu pupla klur kata kami hari ya jadi pak kependut ya kenika jisam patba ngene ke jingerap di patba hado pras pra andu klur kami diputar reu pupla klur kami hari ya Hadok praspa andu kulur. Sano kadang pisah kaca. Hadok praspa andu kulur.
Henry dari wan siapa pun pak kibat kenyo hak ya kata ka bayi berketika jinyo ya bayi berketika COVID. Dia kumta berka sudu bat peta hidupkan meneteli hidupkan masjid yang kita tahuan di pesisha nak mata kalau bayi berpenai kepateng lepateng kajat berdiri ini. Habang iyong kasorka, buat dapat dijungi Pak Suko kata kasorka. Andang ya keren hakani ka lockdown kepala adat arjar arthol arjar arthoi. Upay pa juni babun uang badai balik kasorka. Kain mau kini kasorka. Kini kipay ba kibaron sini kibon na prayo dot kibon pati bro. Kibon kibala ati bro. Tangba kentre persalim si kipay ba. Hamon kasorka kadai mangi upay ba ubajir yang kita kendru phau umur ibadah napok Jalan Meghalaya. Kasorka te upay ba katkun ka demokrasi katkun kesenjar upay ba. Balai kalam kasorka kadai upay ba ngani fu upi. Balai phai midon napok Jalan Meghalaya. Kumba ugaro ban phasi kendru phau MLA ki bangijit napok assembly. Lada nambakla kidon kumba lai phau lak mot ngin habjit kendru phau ki MLA di Jongi. Dan we lamba mengenai yong ba kita haru arsan lak mut ki pai ba ki basajit ya kendru phawot ki MLA di Jongi. Balanya haji ini nama kini ke arsan lak mut kinamla bang shop dorba hapo assembly ke assembly kan nomnyam ya ki arsan lak mut ki pai ba banyale tawa. Nah kita kenal kesensar pai ba lembaga constitution di dari India ka kedau syai ka ong badai banjir na pren jadi ka to ka nemut na ki phau hajar lut jetang we uban yalam ya kini ki pai ba ha kali ke jing jit kisah pemi ya kini ka election ka mamut ka jing jit pai ba dan napen hapo Meghalaya miyo hadu nru phau teli sit ke ban jit ya kita kinong nikmat kijungi hapo assembly. Hamon MLA kamut ayu. MLA kamut member of legislative assembly. Hamon member kamut udhot. Legislative kamut kayen thawan, unong thawan. Assembly kamut kejaga ha kabakini kidhot kinya thawan. Kamut the members of legislative assembly should make laws. Kita ban legislate, kita ban syarah. Ni nyejen kuno kini thawan. Haga jom ke pemerintah, nyejios ngau menang masjid nong thawan. Nyejet you, nyejet nong nikmat. Kajing rawa jadi bak smiling, kau kumne, kono nikmat, kono nikmat. Mi takahmat, kaskor kelut. Sano kan poy kejat benrau, nang mikisnya nang poy seklau. Nama balai, ba mangi upay ba, nyejet dah kinong nikmat. Nyejet nong thawan. Nah kita kadau kanya sulit di balai kene kejing nong ikmat kafir hadu kat ni. Nah ada yukba. Haba ngana mulat balai dorbar sinong. Ngapa ukun tunga tan masalah nikmat. Ukun tunga ukun kan mengkeren ni. Usalah nikmat ke dorbar tan man yosai nak dijista. Kadang-kadang jembut jet nong nikmat. Lara piang jet nong thawan. Wali pawai udhot ubadan hapa assembly udai banwan rak la kijong ki agenda la kijong ki isu ke ban hau ke an ban pertem ni kejat bandreu ke jami hai hipai ba kijong ni ikumani yat tan shilami sistem sansnam tan shilami sistem sansnam kaji yang jiat yang kita kan berphawat ikumani yat. Yo jai, yo lai piknik ai, yo bos ai, yo bai school khol ai, yo bai kop, yo bai dawai, yo bang ja ai, kinong ni ban yo khol ai, kini ki ai, kato nak la job, kin sapniap ai. Kumalang house nam, arjat apoi, ngila jan yap ai. Kibabong, kibadong, kibayo coronavirus, kiyam ay.
Nama balai bagi ambil ke balai. Bat ke balai bat komptip Hara kini kita kibran di makam lagi bagi luar nikmat ya pi. Kewan perwa pisah. Mia keluar berkenias kakti wau ko balai. Tang siong pidan hayen siap ini baisha aniya kenias arti arja balai. Hal di sisa. Lada ini kita beriu kebat beriu balai. Lada beriu walai ayana. Ngan hak berkelikan. Beri bapi ayana. Banda biro kene kapisa kebapi ayana. Ngan itu pi. Ngan ya jam sesuatu kebanta. Balai kai ke sorka. Balai ni hak orang ke sorka ni hak dia kini ke rupawat. Kini ke rupawat kita ke joli. Balai nak persang mengi hak kita ke suki ke nomlak balok emily ke nomlak balok kita ke nomlak. Dan macam ke kenti. Yang kedua yang pergi pada bersaudara untuk kita jaga. Tunggu penkelar yang kita kentil jet nom hikmat, syaka kentil jet nom hawan. Nama apa katum ke jemur ke Meghalaya Legislative Assembly government kedua kiban rung syaka yen darbar jong ke jik hawan. Hari ini kerja yang kita kena hikmat. Lara pilih nom hikmat. Kiban bon kita kiban support assembly people association. Kini aku tahu kita dan makaknya nyanyi kumyawa. Dan tu macam pos ni yang marwai. Nama balai bapi siapa ni khmat deh. Hawa pak ni khmat deh. Sulit pergi tak gadur ladian. Harilah hujan yang kita kawan. Nyapan pet yang kibril kibabian kibatet. Kibayoi yang kecil jom upai ba yang kecil jom karir kita sendiri. Ka election kini ke kamram jong apa jong pi. Ka jinjet yang kini mik mak kini ke bentar ke jong apa ke jong pi. Om bendan balaban ong batang nak tahu bangga apa yang election ngan banong ipi bot yang ngan IP kacang aja. Ya, kata kalau ke kelenti gua bakla. Lala mangapa mafi ni persang bandino ya ke bot jangan apa jongki kan mau bah ningkong ngira dino yang lagi jong ikon ikti lasai balasisi. Ayo ngin jumpa padang yosro. Yang ingin bersau, ladang ilang kibril di makam kaya lagi pertama pun. Bat kaya kejubab, yang apa sabaro langin percaya, ladang imla yang di bangkeli. Jengkeli ni kong yang lading haban buat jengkeli, ngada iwai banga. Ngada iu bril ni kemerak. Ngada iu kesau ni kemiau. Ngada iu kaya ipat, kibat imla bagi bril. Ladang ngada iu bril, ngada iu belang kong bril. Nak tahu, nak yang geni kerensang cuma pajba, ni wan hangi ban kersil, ni kena wan hangi ban yang election, ni kena wan hangi ban tempur, yang kena ke parti, mereka wan geni ke jong apa ke jongpi, bagi jet, yang nong ilam, yang nong lilam, uban lilam lo kita diberi ini. Nak tahu, kau di para jajan real, di para dok, di para senang. Di pajba, di menglongin nong senang, mengapa nabi ngemsim wan hang ni ban penidur, bangin salam kita kiriu krau lah saya sni, ni wan hang ni ban kersi yang apa dia pi, ni wan hang ni ban dia selok lang, ni wan hang ni ban dia kentiu lang, markel yang nak kebentak lawe, jong kalasai bat kalasisi. Hari ini dikendat si kibang lenong, ilang ikun leng saudong kibabun. Ngakan mau hagapor pangilay panay jing kersan lang ni kinong hikay bapli. Kinong hikay isa betong hagasorkar. Sa pendu tunga bro hagasorkar. Anda habang ipay pakai gasorkar. Kadi kejong apa kejong Peter bakado. Mana apa panay sisar gasorkar. Kini kibri bajit mangapa mo Peter kibri sisar gasorkar. Tendre ka balinggo patba. Kita kibri kibang ajen mangapa mapi. Kibri ki member of Legislative Assembly. Ki led hante banglongkong kita kibri banong bang ada usim. Uban sencar don po. Yang jelam Meghalaya. Om don balaban penbor. Handai ka bajai ni dek ketocet kawan hak jelas ni. Ni sa sencar merau, ni sa sencar kong kibri kibang kalian. Hak jing lain loy. Ni sa sencar pemban nakamenta banwan ra kong kita ki merau lah jong ri bagaj benrio. Para senam, ke clean political campaign, hakan ikan nopai sini ke pemerintah, ya ke bang Iwan Rai ke jing pensai sapi di pajba, kadang kum ke article 51A, sampai jong ke Indian Constitution kata ke fundamental duties of each and every citizens to organize and to write.
for the right of the citizens. Kata orang bagi haban pelang malai way by way di mention stong apa ke jalan Megalia. Ni dan apa ke artikel sanpuai lembaga Indian Constitution. Ban pensai segi, ban malai way by way rong in men logi bring bedo mensir. Ni haban ni pensai mar keliang, ni haban pensau mar keliang. Ba balai yang ngin jet ba kum ngin jet ro. Nado bulan September, jauh senam arjal puar nak kenal hakani keju kejagaan ngalahian. Bangla persnau sabar fai kipai ba benang ba compare lada uneka diwan ban ai lai sau sang hajar tika ya piro simba ya kapisa handai budget ya uneka giban long kita ginon tau ai jet ya gibre giban ka bor giban ka jingi jai giban ka mensim menetailang bagi bedelu kita ki syakri jo upai ba giban yalam yo upai ba ngalo ya i haba mau yang ya long tagi bos giban second hand ngai i hampe po 101 operasional dalam kibas second hand ngapai ki mau pagi nombor sang keleng sang dong kita lang tanggung kibas kibas sia keleng tiar iwe ya iwe pat hamre ni kipat ba pat sei ni kipat ba ni yo sa ban pendekam jing sisa ka bos kami lembaga skim juno Banom ba upat ba on lumbisu ban sil lai pau so politika ka pisa bai kali usi nak tang si politika ni ar politika yang ba soka ka lebu hendai ka ka bas kausi ka lomba lada kita ni bos ki wanro ka surok pa hapo jela jeni khamtam hapo city ni negran hapo shillong city ni negran ka surok ka jongi kam desho ka surok ka badang thuli pai ba be pri ba so tho sai long ki bre ka champagne Amdai belum mahikin tho ya noriano. Amdai ru bangi irwan hangde bankin tho ya noriano. Mring irwan ban pasgau tho namar bare. Ni kwa ban pasgau tho iwe ya iwe. Anda habang apek kairo ya ke ke bang yo lembaga tum ka right to information ka RTI ya ke bang yo ya ke juba ka tum ka te ka surok jongga NHIDCL project ya ka bang pitre kam ka te ka om selfie tu dau ki ru. Laong ba na pa umselpi hatu nyomer kisnaya ka folen lalu nyomer situ dauki kisnaya ka tulen ya ka ba ka project sanction ka dei 6,000 riu spa ar crore ka project sanction 6,000 riu spa ar crore ka project sanction anda i menta ba dei ka teng lasu sak kongres dan balaban pentre kapisa la ai lembaga sokar India lembaga sokar kini kumbong Harta kata ka pisaro ka pa itu kan ring spa crore tingka berpelut. Katum ke company NHIDCL kalau ang batang arsnen siteng ang pendap na ikate ke project. Sendiri arsnen siteng mentah la parate. Ampa ni ampa sai. Ako ba kadlo nga sa utho ba ministero pan ka share, MLA ro pan ka share, kiba bon ki pan ka share ban leyo. Pan pi yang na pa ya pi mangilong kita ki nongjit. Nakatakabaw kay Bogi Pai Panong Songsnong Kariba kajay bunrew Katsiki bapai ki benta Katsi bapai ki liang mentang isa ko omdom Yan ang impensyaw to Ba't yun ang rungin siyampang Lalang mga pamapi Ngingasiw markaliang Kaya para payan na habang apay katum Kajing pensyaw na kaliang Jong Chief Electoral Officer Say no to note Say yes to vote Kani ada penong lupa, ada siu khasan hajar tingkah sengi gamut, tang pras tingkah sisingin em. Nama balai ngidon praspa arab san sengi kisisnam, kisan senam. Apa yang ini kisan senam kibangin em, ngidon praspa arab san sengi, bagi kepada dah kadu khasan hajar tingkah ni sakit ro, tang pras tingkah sisingin em. Saya kata kamu ide tang baik kau yang empat yoter. Disay pangin po yang makadu. Nakatakaw ken ko gipay pa ng sosnong kariba ka jay bunrew baro sikatang iyay kam baro sikatang sirom sanay ni guslay ngiyay wat kilata kinenti kung namang impensnaw kiba bon kimi nakilang saudong ban syakri ila ka jong kariba ka jay bunrew andre anda ba kila i bala sa thir pude kini kelalong politician anda kini kelalong politician kini kelalong statesman kini kelalong salesman Kimday kita gibreo giba yung ijnay. Kimday show kita gibreo giba tali ka mission. Handray kila kalalong tangkong gibreo giba sulong no tangkin ng tweetboard. Yang apa dia pi? Namar balay kisimba kani ka kam politics kani ka kam kayi pateng. Ngapa pi ni satit?
Ngabat pi kinong diri. Ngabat pi pakadungin kayi kari bangkai beriu. Nama boleh kejubak in haban ai pa di kunjung in sai bala jiski. Hatong idang laban jubak. Lalai kun jangan kili. Pa. Boleh kejelas ni kalau kundi nak jubak suku bakado. Haba kadung ni sisi kau oh MLA jungin tu le. Are haswap ni kau MLA. Ni kau saya lagi kan. Ni wat saya lagi kan. Boleh kalau unong jeta. Habak ka hok ka dan hanga kaperta ka ba kraw ka dan hanga banjit ya o kandidat ba ulong MLA MP dan MDC do ka dan hanga de balik pa king jela jongi golong kundi kajot san post nem ka ayat ke jela ka jongi midang sa thong rang kumasyo ong na lese wa ni ka parking lot terus tangki katdo ka ni anda kawan ka sokar thumai ki sapan prai ni parking lot kinsa ong mansna yo ka jia ko bajia ka te ka po ka Krobro hotel Hante po PB mo. Krobro hotel po PB live pun real snap hadin kidat. Nado snap hak dai spa proper real. Last time snai ke Krobro hotel. Kemudian ke hotel sarkar hadu mentah hadu macam snap nanda. Kata ron pada lut. Banyak orang tanah kemat sedin pak long kunju. Ya kan ni kayu ya kan ni ro lasai ke omat snap building. Kisna di parking lot kisna ke ke masnai ke muda. Lasai ke jia kunju. Nada bu thong arsnem lai snem madam no yo ka poi member arpos nem lai pos nem di ka ei ke banja bapli ki basong dukan ki khasi jengi ki basong dukan hang se ei kin let panasana sisi ha ba khat lu teng sapun kendria sakadiang sapun kriya sakamon omlat balai se ei ro te kita kinu thong an jengi se ei kin let kumbang i nuksa ha ba pekai kum kete ka tham motor ro amde ko mga ben ne no ro Kumatan motor roh apa kita gi brio ki banjala ki bawan song hang tei klem don an don ro se berkhoi lasu layak ki seng balang ban yeki ek ke benta ba bon ki la je ban kan tho ban ekren hande ka sarkar jogi ba kamla le ai ha ong se la jia ki jak brio jogi na le ban kersa ni kino hikai na sa IFIR hato kata di ka ai ki brio ki bala sneu start let's say you won banyan election anda ki ramno na ke election namara bro sikatang ila yuk thoi ki kum ki rupai ba mi kran mi don ya hok ban kran namangi kran be ani ro hame ki kran ka kum ka fundamental rights of the Indian constitution as per the article 19 ka kum ka article 39 jo ka Indian constitution ni kran ni freedom of speech and expression kadi ka hok ka jongi bangin kran sibong la da ubreu ne ka breu ka law MLA manchwa MDC ne MP kila ramno nama boleh begitu ki tim lai phojai kilo bang sak lai phojai tak anda bagi lai no sikijing mane pada ni tak tayo kala ka bangun kata bismo ya ha ba hado mana bekedo mangate ban mapi bekedo mangate ban mapi ki belong merau de bakado mangate ban mapi ki babi ni le basau tho sai ai jing wolam ye ki riurang ba ki jongi ha ki babon ki benta nama ni phai mata Nado keberta ke babon, kum ka sancar ka khadar. Ki babon ni ko abalong CM ko along sadar ko along rambash na nama bele ki ka pisa ka ni kadon. Hanre bang sancar ko ba kim patte. Ban simsar ki imlang ka salang ka bakho kim patte. Ki syukran ki syukwa raha tam chi obor. Nde kim tip ayu pat kim ne. Kata kalau ke benta ke bang asrosi ba ba phai kelen saudong ki benta na kata ka daw ke bakum ki pai bang di besro thu ngin dai belong ki mrau ngin dai belong ki bape ka weekend the movement ka bu hero ka lawe halo ka risin char pai ba ngi em halo ka risin char pai ba ka democratic country ni em ka risin char pai ba ladangi daladi ni kong jong im la ban sanchar ayu pang in batai ki we Sanchar yang ada, yang lam lem ni kini kasem, mi asnal na thau, mi apa ki lempong ki bade, nak kementak lawe, what mi nak tersibat. Ngim sila mi ro hang ngim tersibat, ngim sila orang ro bang iwan ni bang ide kita ki seng balang kerpang, ide ki paipa, ki bang hala ka jong ka riba ka jai ban reo, hala ka jong ka jalla, amdan bawang ini khilai penong ki teka. Clean political campaign. Ni bakum kita ki political party kita sumi. Kata ka VPP, Voice of People Party. Ngai jupulang clean political campaign. Ni rasang mi, nadu macam senang rasang mi. Nrei ni sausi anda balik inok yang mi di political party ni saliano. Kita di bawah ini kita biru pilih politics.
Di salian bakaduk ngilu sa penmenangan mengiang election. Dan mereka ke bakaduk ngasang tu usai. Baka nepat kerensan jung upai ba iwan rahang ni ba upai ba ya upai ba unyalam ba upai ba unsai lam bakla highway berargut. Kata ke baru fai ke banga bersengau nega por. Baka mak goi pak ke baka klik ketika rensan upai ba ke buok kelong. Kahok menjit nong tawai kata baru fai pada sutu bila yang sengau. Ya ke baru fai para nongken ke depan kumpau sepi sana. Nanta keberta ke balai kelong ban persa halal kesencadon bor. Kesencadon bor ni tidak ini. Kalau lupa tu mentah. Mentah ni peluang yang akan ka rensan jaupai bahang ni. Ni lah yang lupa fair brigade hantai. Dipulit lah yang lupa. Boleh hideki begini. Hideki criminals. Nilai sencari kita nilai aibor ai mesti kita hikai ni sa ayah fire. Nilai begini. Nilai kita kita tu Gini penyambril saya. Ni kasih. Kipon ginong penyambril babon. Hantar makan mosa dukan mentang melaban klet. Ya kabang ini ai mensim. Ya ketika gue gelonging apa nongla. Ya kabau kon. Ya ki upaya lagi amuk ikor penyap mas mador. Hato ka ai keren ai. Kale ai. Kat coba pai ki benta. Ladangin keren bagi. Ya ki te ginong pawan ginong tu. Long lenai. Yo isa dumok kelamangi bakaduk. Mereka berfai kelong bahanga berapi kupai ba. Ni haban soto, ni haban start, ni haban sempang. Omdai bangin sa elam bakla. Lalu ni sa elam bakla dengan mengidi kimrau. Indai syuk kibriu.